ما خواست ام د شنگال دا بحثا فكري إن توا ديمقراطيك بكن نهو دما كما بحث كريك وعراق چما إيريشا لسر شنگالت كا إيرو شنگال وببرساوا وگريداي مخمور وروشاواي كردستاني و حنك منطقة ديجي بيشنگن جه فكري براتيا گلارا جه فكري كو براستي جي خلق خوب خوا تمثيل بكا و بكاربي آزاد جيان بكا نهو الشنگال دا كسين كو بيشنگيا آوي فكري كرين بيشنگيا جيانا كي آزاد كرين و براستي جي هر کس وکه کو دو جیان بکه فرق و جداتی تیدنه به یعنی براستی جی هر تشتک بکه و خصمتا گلده هم او پیشنگ هم جی او کس هم جی او فکر هدف تیتا گرتن مینا کاوی شنگالی دا مثل حوالی سعید او 10 سالا جی بتر جه خلقی خوره جه جواکا خوره الشنگالی را پیشنگیا اجیانا که آزادت که ات بری فرمانه جی حوالی سعید سیستمی کل شنگالی هایی سلطا کل شنگالی هایی حوالی سعید قبول ند کرد سیستمی که سلطوی دستهلاتدار کو براستی جی بهنا خلقی چکان بو حوالی سعید قبول ند کرد اش بروی هنگی جی حوالی سعید هدف بو حتی سال 2020 و یکی کو ده ایریشه کی به بخته و عینی وقت ایریش بو لسر مصطفى کاظمی جبر وی روزی الشنگالی بو هر روزا ایریشه کول سر حواله دشوار هی اینها دراستیا ودا دما کو اف فکر اف سیاست یعنی اف ایدئولوژی د منطقه که دا بيتا بيك آنين نل جوري مصالحين هزين دسلا دارا نل جور مصالحين و الكوي تخوازن سيطرة خوا بشكل كامل لسر منطقة بكن اكر خلق بخوا السازي و دزگه هذا تمثيلا خوا بكا برنگکی دموکرات برنگکی وکف و فساد دیده نبی و دنگلی نبی و دنگلی آبوری نبی و دزی چی نبی اجبر و هر کس دجبرتیاوید که هر کس دجبرتیا آوی فکرید که هر روزا ایروش بروش آوای کردستان جی دماغو اف فکر هایی د دنیای هموی دا اف کجواک مافی خوب بخوازه مافی کی آزاده مافاکی دموکراته د سوری تشتیکو هی سیستم حکمرانی سیستمی که مرکزیه الودر خلق داخوازت کرد بجه بلا اف سیستم هی به سیستمی که لا مرکزی به سیستمی که لا فتره ایرو مینا کم بجن د مخموره ده او بتری 11 ساله و بتری 20 ساله جی خلق ودر خلق مخموره يعني دقم باكي داد باريزي وجيانا خبري ودبا وهم بعراق جيرا داينوستاندني وهي هم دمكي ب باشوري كردستان جيرا مثلا داينوستاندني وهبو روجاكي اف هريمين كو بفي فكري خوا بريفات بن اريشي سرداركينا كرينا دنگليل داركي چينا كرينا اما ديارت بكو براستي نتني شنگال مخموريا روش آوا دیارت به لکه دریده اگر گل بخوازه به آزاد جیان بکه و بخوازه به سیستم دستهلاتدار اش بنوی سیستم در کوی این کو اید دشبر یعنی اید کو سیستم خود پارزن برجواندیت خوا یعنی مصالحین خود پارزن و یعنی دشبری وینا آزاد و ایکو آزادیت خوازه و دشبر در کوند برای شنگال جدا گلک ایریشین جدا جدا چه بون لسر خلق ما ازدی تایبت سر ریوبریا خسر یعنی ام ریوبریا خسر و خلق الشنگال ده هی جواک الشنگال ده هی ام نکارنجک
قد بکنیش خود تمثیل آواند که گلو کاری ترکال بحشی خیشیه معسكري خو الوداري آوا كرينا جزا خو حتى سليمانية حتى سينور سليمانية معسكر آوا كرينا روجانا ل اویدا لدهوکی و زاخو و چیاین کردستانی دا یعنی حمله ترکیه تینا کرن ایریش تینا کرن اگر شروانین آزادی نبانه و تفگرا آزادی نبا تشتکی کن هب ناوی دهوکی و هولیر و زاخو یعنی کردستانی نمابو خلق ما کردستانی دستلادارا کردستانی وی راستی بلا ببینه دماغو وزیر برگری ترکا یعنی وزیر هندرین یعنی وزیر علاقات انجدار دماغو داخویانین دا ناوی کردستانی ناینه بیجه شمال عراقه بیجه باکور عراقه بیجه ریوابریا باکور عراقه دما درباز بویده ده اوه که خوی تلفزیون ده گو تشتکی بناوی کردستانی نینا و ام کردستانی ناسناک اجبروی مسألة تركيا كو دشمنتايج في در إيراد كا مسألة اتفاقية ويا لوزانا عد 2023 سالك ما إجبروي أمواكي يعني از تخازم في بيجم مواكي خلق عراقي بشكل عام براستيجي أمواكي خلق أم باراستنا عراقي باراستنا سرورية عراقي أم لازم به أفينكو عراقي بريفد بن وتايبد أف حكومات أم مصطفى الكاظمي أم سرورية عراقي لازم بفان فنهيلن قال عراقي بخوا إنساني خوي شرف وخوي كرامت كو إيرو دا عراقي بهين وهمبري داعشي شر كرينا تايبد مرجعية از بردا بانج بو مرجعيات دينيت كم أكو لنجفة همبري إيريشين تركا لازم براستيجي هركس خودی هلوست به خودی موقف به اگر او ثابت و تایبت جمعه وکی ازدی یعنی اکا ام التاريخ خو وگرین اکا ام الباب وکالت خو وگرین اکا ام العلم خو وگرین علم مد بیجه سال 2023 سال که ای خطره سالین پیشیاما 2022 جی 2023 جی و حتی نکی 2027 و 2030 جی وی گلک خطری چه ببن وی گلک زحمتی هبن اجبروی امواکی ازدی و امواک خلق في منطقه براستی جی لازم بيت هشيار بن لازم بي ام ب دلكي ايباك ام يكو دو قبول بكن و ام بيقرا اخاخوا جه داگر کراب پاريزن اگر ام نبنيك براستی جی و ام دشمني خوا دشمنی بابو کالت خو ام تاریخاوی باش نخواندن ام کفن غلطیت مزنده و تاریخ ما عفوناک ام همو زانن ولات خالتا که کش دسته درانی ام همو زانن جه بابو کالت ما که درانی هنگ ازدی جارنا خود خاپینن بیجن ترک نل ازد یادگری گوتنا کی بریا های بیجه دشمنی بابو کالا نابا دوستی لاوا ترک نابنا دوستت ما لازم به او انسان من ازدی براستی جی دست خود این نصر وجدان خو ترک التاریخ خود نبوینه دوست ازدیا ترک نبوینه دوستن اد کردان نبوینه دوستن یکی هر کس جوی خوا اوی هشیار ببی اكو کتی خوا کده خود خاپینه براستی جی اگر ام راستی نبینن و نه بخواز بن راستی ببینن و ام ده اوی خوا اتفاقا خود چه نکن و مافی خوا مسوگر نکن تکس مافی منا داما بلا هنکش خورا نبیجن الهل بجارتنا دا ما کوتا ابدس خستیا امی قومیا ازدیا او کن و امی وساکن یعنی جمی وساکن یعنی حکومت عراقی بلا او خلق ما ازدی خلق ما شنگاله ام براستی جی لازم به گوهی خواه بدنا برنامه سیاسی ایک حکومت آواک اوه کنه درد کفنن بیجن امی حکومت عراقی آواکن د برنامه جوانه سیاسی دا د پلانامه واندا اش ازدیارا و جهره ما شنگاله را یک گوتن نگوتینا اش بر جینوساید سری ازدیان ناز بکن و قبول بکن و جارا که دی جینوساید چه ببه یک گوتن نکرینا اش بر اید بوینا سبب کو
جینۆساید چێبووی لازم بێ بێنە محاسبەکردن یا گوتن نەگوتینە بەلعکسی وێ ئێک و هەنگێ بەرپرسیارێن ئەو لە کاری بوون ئیرۆ خەڵاتت کن ئیرۆ منسبێ وان مەزنت کن اش بەروێ ئەم ئەس داخوازت کەم ئەم خەڵکی مە ئێک و شنگالێدا و خەڵکی مە کوردستانی ژی ئێزدیە مەیەک و ئیرۆ دوان کەمپادا هەین ڕاستیژی ئەم لازم بێ پێگرا درست بن پێگرە ڕاست بن هەواڵتیەکە خورد پێگرە بکن و ئەم کارە بن ئاخاخوا بپارێزن ئەم کارە بن حقوقی خۆ مسۆگەر بکن مشکلێن ما ئێزدیا مشکلێن دەستۆرینە مشکلامە نەمشکلاک و سیبایەکێ لەوی گوندی بکۆلن یانژی لەوی گوندی بکۆلن ئەس بیژم دەستوری عراقێدا مافێما وەک ئێزدی نەهاتیە تەئمینکردن دەماناوی چێ نەبوویە هەنێک تشت دەستوردا بەحسکرینە بەس قانونیان دەرنانینە اش بەروێ لازم بێ فەریقین مەین محامی فەریقین سیاسی بدلکی کو ئەمیەکو دۆ تحمل بکەن قبول بکەن